تماشاوان هجا نها امبری خبدن باجار حسکه نوشکان امام محمد بادلی گرکل ور حاضر به درباره هم مسئله کهرباء گوار و جانکتی روشه بده هری داوید لزرگان ایدی کهرباء بده که هات سراس کرن رهبری خسر و حکومت آدمکی ادیکاری هفکرین و قریبون کهرباء بده که سراس بکن لجبونا که باجار اندن حسکه و باجار دربسی و گلک باجار هاتان هاجی ساعتين کهرباء گلکی کمن جبنا که وام جارا و مجارن دیتر ین کهرباء امی بری خوب دنجم نوچگانی خام محمد بادلی لگل حاضره محمد قوت بجبو و آگاهین دنابا دسته ده درباره وی مجاره ده جه تماشاوانی مرا راگینه کرم بک Araslav şteroji temaşavana ra beguman ev meseleya kerebejî girêdaye bi avê em behsa stasyona kerebeya bajarê Dirbêsiyê dikin. Aras diyar e li vir erebeyek heye taranseyên kerebê yani ev erebe weke stasyonekê tê meşandin li ser dûlaba ye ev ji berî heft جبري دو هفتيا هاتيه أرس أف هاتيه ستاسيونا كهرباء يا باجار دربيسية أف جي آلية ريبريا خسر و هاتيه كاروي چيه كاروي جبوغو كهرباء جوي ستاسيوني بر ب ستاسيونا علوكي آفا علوكي شخو أف جلك نقاش لسر آویدکه لسر ستاسیون علوکی تکرین کو روشا آوی اوی چوابه نها امراسی ورزه هاوینیتن لی افگش همو دهندره پیمانا بیستو نه چله ده کو اف پیمان گلک خالن و پیک هاتنه هن خال وکه کلم لی پیشیه وینه لی هر چندی کو روج بروج هن او خال پیکتین هنجی آستنگی لپیشاوی هنه چاوا کو ام بحثا استیران بکن کو او مجار هن حتی نها نل گوری تی خواستن بریوت چه لی لکلک اوی مجارا آوا علوکی براسی افدمکه بری دو هفتیاجی مسردان آوی استاسیونه کرکو ده همان دما کو اف استاسیون نها وکه دالیه آمده کرنه ده هاتیه آمده کرن جور کهربه دا کو بر به کوچه جی دربیسیه کاربه بچه ستاسیونا علوکی یا آوی لیور همو آمده کاری هات نکرن اف عربه کلدومن وکم دا دیار کرن جی باجاری دیری که آنین الویدرا لشونا کو بریوی ترانس هبو آراس جبرکو داگرکریا ترکیه اف ستاسیون دسه جاران کر هدف ده انجام ده اف وکا وی ترانس کلدومن اف ویران کر بو تف ده لی دو چارچوبه پیک آنینا پیمانه ده رهبریا خسرجی دسته انرژی اف ترانسانیه لیور همو آماده کریه نها دنگی کاربتی یعنی دیارگو کاربتی ده هاتیه آماده کرین کو اف خطین ستونین کهربینا جور کاربه ایدی دکاره بگه ستاسیون علوکی لی ام نزان الویدرا علوکی چه هاتیه کرین آماده کاری هات نکرین ام تنی هن دیمنان دبین لسر سوشال میدیایی کو بتیم بلاف کردن سر هن مال پرانتیف بلاف کردن کو اوجی جبر کو هند بندسته داگرکریا ترکیه دی نهرین کس بچوان دوران از خوازم یک جی کارمند اینوستیاسیونی از هنه کی جناس بکم او بکار روش لیور چاویا ما مستهنگی تکرم بکی ویدرا نها من هنه کی بحث اینوستیاسیونی کر منگو ده ایریشان ده ضرر دیتن نها لحال حاضر استاسیونا کهرباء یا باجار دربیسیه عملنا نه روشاوی چاوی نها و چکری انا جاهزه بری ده هفتیا ما جاهز کریه جبونا حاضریا ما جاهزه بس ام بندا هیویان جاری علوک ورشا جاهز بك ام بدر ام بدنوان نها و کهرباء جفر يعني خطا يكسر دقي علوكي كهرباء لا هنا ما نداي ما نجرباندي هنا بند امان هي وامدك جاهز اما جاهز جفر حطاني دقيقه تقريبا كسره جاهز وشي ودي اجا بند اوان هيفيان نها ام دزانن يعني بري دو حفتي اجيبا از هاتن فير قوتن شانده يعني قوتن تيمين كهربائيين وين ين حكومه بهفره تشوفون علوك شو ودري هذا درباش شدي تنلور يقول شغل يعني هنا قال لك ويران تهبو قال لك خرابي هبو شي دور هبو ضرر او خطر يعني دزين ابو شي يعني كبلات ابو دزين خرابون بربو يعني اجا صيانه كجير شي ذكر انا حاليا
بخودی جاری من داوانن ایویاوانن لها الور يعني آمده كاري الور جي تكرن ايوا جاليه وفا جاهزه مجاليه ما جاهزه جو اول كا او شغل هنا او تاكو ام ديفين سر السوشيال ميديا ام ديفيني يعني بس هنا تشكي ولو ملالتي اها نها باش درفت ام جواج بقرن نها ايرو كهرباء الروش النافا دربيسيه ايرو يقول ديوي شقان تيبل افكر ام بيجن بساعات عن شقان تيبل خودي روجي يعني 4 ساعات 3 ساعات 4 ساعات تقيوان باشا قندي دورا يعني هنا جندج جندان بيتر هون دنوان نعم او برنامج مرتي ارخط 10 ساعات مثلا ساعتها كم دنوان روجي اواي تسلسلي دنوان نافا باجير ده چاواي خودنا باجر او جي روناي روناتني عصبي كهرباش مرتي يعني لا هو اف شكو اني اف ترنسي كل دو يعني اجمر جو رميلان مرات يعني جميران مرات يعني الويدر ابو بري ضدهم حوليدني الدبساوي بون تركي لي خصن اردوجي دول خصن بري دول جمابو جانا فيك اني صحفيا حتى اجمر بيني دنيش متنقله يعني كي جا محطة بدر الرفع دريد وسايداتينا ويصلح يعني خدمتي بي باش يعني هون آمدنا لآلية دن هين هنا تشت انك تنين علي بله بنداواني بله قال لك سباس بو صعب سباس Aras yani eviyek ji karmendên vê stasyonê bi rastî behsa amadekariyên ku li vir hatiye kirin. Diyar e stasyoneke mezin Aras weke wî jî da zanîn ku ev yani tê veguhesin ji hin deveran bi taybet ji rimelanê wan anîne vê dira ji xwe em behsa çi dikin? Çima ku ev ji rimelanê anîn? Çinkî ku em behsa êrişên Tirkiye dikin yên ku de encamê de bi nesaziya vê herêmê gelek zerer dîtiye hem de aliyê kehrebê de hem de aliyê avê de ji bîr nekin ku ev bêtirî 7 salin ev 7 salin got bajarê Hesekê ji avê bêparma ye. Di nava êş û zehmetiyan de xelkên Hesekê çavê wan li hatina ava Elokê ye. Çima av qutbûye de encamê de ji ber ku êrişên dagirkeriyê yên ku neçar xelkên bajarê Serêkaniyê kirin ku koşber bibin de encamê de stasyona Elokê ya ku bêtirî 1,5 milyon insan av jê vedixwar ew stasyon ket bin destê çeteyên dagirkeriya Tirkiye ku di sala ewil de car caran av berdida car caran şert û tiştên wan hebûn ku kehrebe ji vê stasyonê biçe cem wan lê di encamê de dema ku ev kehrebe jî digiha cem wan li gorî şertên ku hatibûn dayîn tev de nedgeriyan tev nedgerin de encamê de av saetekê dişandin û diriya nedişandin de encamê de bi meha qutbû êdî bêjin 7 sal bênaver avî ser xelkên Hesekê hatiye qutkirin tevî ku ev peymana 29 çelê go بريفه دشي وكما قلت خالين وهنا كان بريفه دشن ليهن خالين وين وك كلام بيشي شيبونا دياركم مساله افيجي اوجي هاتيه جريدان بهن خالان و چنگي كون حال ويدرا جاليه ريفبريا خسر اف ستاسيون يعني ايدي كديه خدمتي جوخا وك كارمندين فينا في ستاسيون جمره دان زانين كو وان لگوری تدبیرین کو گرتنه وان اف ستاسیونا متنقل یا جرملانی آنین وی درادا کو کاربی بر به علوکی و بچینن لید انجام ده لآلیه سریکانیا داگر کری کو حتی نها کس نکاره بچه حتی نها تنه لسر مالپران ام دیمنان دبینن لسر روی عرده تو گاف حتی نهاتی آویتن اف جدید دیار کرن گلو و ای سال جی روشا خلکن حسکه و دناوا کریزا آوی دبیان نه يعني ام بحثا 1,5 مليون انسان دكن كو جو افي ببارمانه جبير نكن تلتمرجي ميناويه هروها لكلكاوي جي در گندين در دوراوي حمول سر افا ستاسيونا علوك بولي اب افجي ايديكتيا نافا بازاران ده شنگي كو حتى نها گاف لیور هاتنا آویتن لیل آلیه ریوبریا آلیه سریکانیه حتى نها هاتی آویتن جبير نكن كو ما ام بحثا پیمانا بیسونه چلید کن دیارکو هن خال اوی وکا آسنگی و کلام لپیشیشه بفن جبیر نکن کوشبر جی همان مجاره کو کوشبر این سریکانیه یعنی وگرا کوشبران گریدایی بهاتنا آوی گر کوشبر وگرن به گمان ایدی وکا اولهی چه دبه اوی آف جی وره لی حتی نها نه کوشبر وگریانه نه جی آوا علوکی
ketiye pratikê ku av careke din berê xwe bide hesekê ji bîr li keleka wê dibêjin zarer hene. Diyar ku ew çeteyên li wan de verabûn ew çete xetên sereke yên stasyona Elokê yên ku digên bajarê Hesekê gelek wêranî lê hatiye kirin, destdirêjayî lê hatiye kirin, dizîl ser hatiye kirin. Her wiha xetên kerebê jî lê tevî wê jî xetên kerebê niha hatine serrast kirin. Li aliyê din heta niha tu av nehatiye avêtin. Me jî xwast em balê bikişînin ser rewşa stasyona kerebê ya bajarê Tiltemir, her wiha stasyona Elokê ya avê got heta niha tu gav li ser nehatiye avêtin.